Ketheka mulethiri na karibu sana Kilimo Bango yogima bamwire turiani kenda gutira we mulethiri wa Miru TV uri no ugima buboya pamwe tukerari turi na kaita kakeka kwariria rene kumenyekana ya thrombosis na ntininka ningwatanirite na Daktari Mate kuma Wellness Health Center. Karibu sana. Thank you sana Terry. Kethia Miru. Mumiru muga muno maritwa ni Dr. Mate uwe ateri mbabu akwira na mbitho andikiritanira Miru ndigo jothe cia Jumatatu Continental o mundu wimba wijau na Continental the way riganiti na mbaithe na musikiti uri tauni gatagate au kana na nduka ya Mbata opposite Barclays Bank ogeja ndigo jothe cia Jumatatu. In fact ndio tatu na mandaktari bangi to daktari Mate akitho uthagwari au ogeja guketho gicurikirwa no ukibua sana. Ibua sana daktari. Nende thrombosis ni mbibyo? Thrombosis tuga ni kumata kwa ndamu. Niyo tugaga blood clotting. Ndamu ni dawe na cells cia utumema ta ile cita platelets. Ondo kwa iti blood cells white blood cells red blood cells ile cita hemoglobin na platelets na mwaka ni dawe na plasma. Na ndi ria muntu ethirwe na kathina fulani ndamu ni tharwa itirwa through hormonal communication ikawa na ndi kundu fulani kwina thina ndio thukiriria clotting ne kamata thrombosis ya tukwariria teri turiaria clotting ile ndene ya the circulatory system. Circulatory system yambagiria ngoro ni ithaweri mbombo ya kuringa ndamu ne karugama mwakanda ikemwe muntu agututiga ou thrombosis ithika either ndene ya ngoro kana ndene ya arteries. Arteries ni mikibeka mata ndamu ikite na ria kwenda gutumika kana ikamatite either well rich in oxygen and minerals etari ya gutumika igajokwa ngoro ni kaina gitema na mauri ikayukia oxygen na minerals etio kumpambuka ile through the veins ou nukona igatuika kwina any clotting in between the arteries and the veins and the ngoro muntu akethwa akirwa ena thina jwa thrombosis. Na mbibito maanda mwimata bwa mbere ni kwitha kuna muntu nethwe na injury meya uwo na muntu agikara kona ngozi kwithwa ina injury mwaka veins and the arteries kana ngoro nethwe na injury u nwethirwe injury ya thithika messenger ya tuma nau itothithie clotting kana ile twitaga embolus ya clotting ndamu ikagwata na lemikieni na kana ndeni ya ngoro ya yethuke wata nau ni muntu akethwa ena thina ya thrombosis. Number 2 nwethirwe kwina other causes dalimwe wina thina ta atherosclerosis ni mautawa maingi sana ndene ya mikia na ndikamukia gachekea ndamu yetau ikathuganya kwina injury irio ikambia ku release too much platelets cia kuthia kindu ta clotting na nio tugaya thika ikethwari thrombosis kana thrombus kana ira twita embolus. Kukingi ni thina cia ngoro no ithwe ngoro yaku ina thina ure upambu ndamu kana ringi ni kwatini kindu ta heart attack kana heart failure ikwambia kuviru mbara na tharikere ari kwambia kuwata nundu tibata gwikara mwaka second 30 na ndi tharikere ambia kuwata naria clotting ambia kuthithikira aria ngoroni na ethira ukiwatwa thina ya thrombosis. Iu kingi ni kwithona na mirimu fulani ta thina ya hypertension kumatoka kwa tharike wingi ni kwithwa gitumira ndawa fulani kana kwenda gutumira ta cia sukari tumari mwe ndamu yethirwa kimata sana nekethete gwita bwega nekathia thrombosis. Wingi ni kwithirwa muntu ena yani yetwitaga congenital disorders kana thina cia guciarwa na cio waciarwa na kathina fulani gagutuma ndamu imatira ndeni ya mikia kana ndeni ya ngoro ni cio twita congenital disorders. Daktari na tembo kumenya no mbethire ndina thina thina ya thrombosis ni thawe na dalili mingi sana kulingana ya ethirwa clotting ikithithirua ikethirwa thithirua ndene ya ngoro tuga iri the
the upper abdomen kibareni on your left hand side kana ndele yo motho na ndi ria kwethwa kuna clotting ndeni ya ngoro o kibara niko kambiria thina kana ukethwa una ira itagwa pulmonary embolus ematirite ndeni ya mauri kana ndeni ya gitema ndari kethwa ikari umwe nuntu kintu kia mbere muntu akethwa akiwa ngoro yawe nitakwete kwenda kuringore batere na kiwe na murimu uria twitaga angina ukigwa ngoro irenda kuringana rwiro first heart rate na area kwikia ndamu uga ndamu ina thina gutina supply ya kuigana uiregere kuringana rwiro ikie ndamu nigu igane nundu gutuma messenger neka interpret ndeni ya brain ndamu ija imwiri jwaku nitakwete igani ouringa na rwiro kundalie kaumira kibareni muntu kwigwa akinogera na rwiro kiwa kibara kiritoi na kwigwa ringi akienda kwena mwaka theno mon kana ngwira muntu amenyete kuta kawaida ukithori utangwe ukewo mwiri jwaku na ntu ukuthira inya na wathikire thine wiri rima kibareni ethirwa ni maybe the limbs maguru na njara nje tutaga the fore limbs and the rear limbs umuntu tugajita the hands and the legs ikethwa na clotting ethithikirite na rika na clotting no ekithithia thrombosis withwa yeta ya ingamukia buru kana ethirwa ikilimit blood flow na le wita wethirwa utina ndamia kwigana ya wita na le wita kana ethirwa i cut off ethirwa yathithika ndeni ya maguru kana njara ngosi ni ethirwa ikionania iri ya mbere ukona muntu ngosi yawe kambia gwikara utakwena mathainya kana wata muntu ethombora kali na wegoro kana rukiri ukimuta kiogoro ngosi yawe guchenjia buru na muno njara kana maguru ukona ndi kwina patches ikoneka takwa akirukire kundu awata ndini ya orange awatirwa ni kindu wiki gwitha kindu kia mbere number 2 nuntu gutina continuous blood flow ni tharwa muntu akiwa nuntu wa supply ya ndamu na aria ndeni ya cells ya limbs muntu akauga uni ndita ngeiwa kuru huku kunoga sana kana ngeiwa kuru huku ukuritwa nuntu already nyambire kuwatwa ni kindu gitawa cramps ndeni ya maguru ethirwa thinere thikite ndene ya ile twitaga vital organs kintu ta mbigo kintu ta brain muntu ule no watu mwaka ni stroke ile itawa transient ischemic stroke kana TIA na ndi brain yawe ikawatwa ni stroke na ethwa kwatwa ni kintu itawa sensors kana kugituka kwa electrical impulses cia communication oketha mukiali na Dr. Matia akiro uo rimwe ni ategete mbati ati wako bagwija nuntu wa sensors kuringa position ya muntu akari withe ni linto lya rwa morimwe iyo ni twitaga sensors na oketha kwina miscommunication sana ethorira brain batere ku interpret muntu ni akuiwa murimo kuguru ete interpret you ethorwa ni kintu tambigo yeta withe uri ambiwe batere guchunga ndamu nundu mbigo ni gichungi tisa sif yakinya nau ndamu ile ukinya nawe tegani kaneteo igwita nao ukethiria muntu akageria kuonania mbigo ciarete thina kambiria kuimba the limbs either maguru kana njara kamwiri juonto kambiria kuimba ukethira muntu ena swollen body parts kana the whole body ukambiria kuimba uthina ta ini kioneka aria muntu ena thineji ya thrombosis ni antu bari kubari watine bwa kwa tone thina andu bari watine mbere ni andu bethagwa bagitumira ndawa ta cia hypertension nundu uria muntu akunywa ndawa cia kugiria ndamu itana rwiro na ni by then hypertension ni pressure iria ndamu ikuinyiria arteries kana veins nayo te uria ndamu itana rwiro ni kuinyiria kumanisha ndamu ije ni congested ni mingi sana ngurukia uria mikia ndamu kana the blood vessels ibatele kukamata wou ukamanisha ugaithwa gipure sana mikia ndamu nekethwa iro watini wa kwithwa itwika injured nethwa injured ukethwa kivomu clot na njwe twita thrombosis number 2 ni inchi uria muntu aukura no mikia we itagichekega ya ndamu na kwinao memory itagekaura ya mikia ndamu ukeua memory kura na yaura ni withagira ndamu ile gwitite na pipe fulani kana mvrenji fulani ya ndamu the arteries and veins wita yathugana ndi iji pipe keri
ithirwe igichekea nuntu bwa injury ou yambiria kuthithia clotting preparing for healing na te kubwa kurio nandi yathia clotting ni ukarikire wina blockage na ni utetaga thrombosis andu bangi bare watini ni andu bari overweight the obese people kana the obese guys uria muntu ena maguta babaingi ndeni ya mwili niguo kilo chia chitha chiongerekete na tuga obese nandi maguta kintu kia mbere ni bainyaga mikia ya ndamu na bagakosi kintu itawa physical injuries o muntu akambiria kuthia clotting number 2 maguta ku protein betha bakirelease na protein yu ni dawa ikiinda some processes ya wita na mbere muno tanda mure batere wita kwimira itu sana ou igeta press miki andam kumwe nethirwe igituka injured na muntu ethirwe akimblock ni amblock nandi ndamu ikawate nau ethwe na thina ya thrombosis kintu kingi ni muntu kwithirwa ena stress uria muntu mbakwatwo ni stress niwo brain ithagirwa ikithithia ngui na rwiro ngurukire batere kumanisha muntu uria nombe kwatwa ni thina ta stroke nuntu kwitha kuna likelihood ya watu kanga kwa mikia ya brain ile ku supply ndamu nau ni atukanga ni kwigwa kwatwa ni thrombosis ndene ya brain ou akinethirwa akwatwa ni thrombosis babu ya madaktari na tabamenyanga muntu ari na thrombosis thina ya thrombosis ni batala kindu itagwa mpicha na ethirwa in the mikia ya ndamu iria iri iguru kumikia ndamu tarimwe ri ngoci-ini tia maguru kana njara kana kirero kana ngingo kana mugongo etha mikia ndamu ni gwatanite nau daktari ni gatonga akwira iji ni ndamu imatirite aja o iji ni clotting na ni thrombosis but etho ni kindu ta brain mundu atakaringwa mbica itema mbigo ngoro yuka muntu aringa wa mbica na maka maguru mwe ni pinda muntu aringwe mbica nuntu no etho na kawimbo gati uti kumenya ni mbikiongwa wina swelling na uti kumenya ni mbikiongwa o iji thina yumba kumenya kake na mbica muntu bamenya muntu ndawa kaewa kana ni operation akathithirwa teli au ukaringa na thrombosis irio na nina eri nuntu kintu kiambe utira ukera muntu ena blood clot kana thrombosis ndeni ya brain alafu choko munengere ndawa u ithagwa ri itawa emergency na ni crisis ni medical crisis nuntu muntu le ithagwa akibatara surgery immediately but ikethirwa ringi itite ya kugwata kuntu ta kuguru ya gwata kuntu ta mbigo nethirwa ni kualau maybe ndamu inkaisa na gukiruka muntu uria aketa anenge kintu itagwa anticoagulants ndawa cia kuthira clotting igieta na ndamu nau igieta ithirite clotting yambara netho una embolus ikoneka itite kwina clot itite na pipe ya ndamu na upando no nengelwe na ndawa but etho kuna total blockage of the blood vessels iwi batala kindu ita operation utenda ukanengera na total blockage ya thrombosis murimu yeyo ora buru murimu yo no ora buru nuntu of course utoka thirwa operation utiwe na clot ire kebelwa alafu kuma uo nengera ndawa ya anticlotting ni uo arewa pipe ire ithirwa operation tikethwe kithia clot kairi o kuma u ukethwa kibwa buru although ni through a lot of monitoring ethirwa ni ndawa cia anticoagulants ndawa cia kuthia clot ieta chiete na ndamu na chiete chiambie kuthiria clot ria mbara ugitawa ni daktari ni otetaga monitoring na ugita umaka wakishe kuthira buru but either the cause ili ndeni ya mwili unio na ndi daktari akwira no maka tutirite thineje ingi tuthirie thineje ya thrombosis mtai ndawa yenyu ndawa kwa kaita kana atia muntu anyanda kuringana na clot ni na eri nundu kethwa the major artery kana major vein inene muntu ranywa ndawa mwaka 14 days to 28 days kwa bakanywa up to 6 months nandi kuringana na size ya thrombosis na eri na kana ilirekeria ndamu ingana atia
lifestyle changes iliko sombote there ya thrombosis. Anto abe na thina ya thrombosis pengine ukuthiri operation kana ukunengerwa ndawa nwita kwa mundu itawa dietitian daktari wa mirire twara twithago tunawe continent etawa Dr. Damaris Gaki ageta kwira ekana na into iria ikuthithia tu kana into iria ciomba kuthithia platelets nundu platelets ndio iwatana nikyo ciomba kuthithia platelets na rate ya iguru akwira ekana na biu muno ni la muntu atumire the natural normal cereals iria muntu omba kuona miro mbemba mung'au munya etho nuchuru kanyochuru yani into i natural utigatumire into refined nundu rio utumire into refined no jita ikathithia platelet na rate ya iguru kintu kingi muntu ni agwathithia mazoezi tukwamba tabaihie ndamu atithirwe ikurekania but betho bakihakisha kwina circulation throughout the body regular circulation ya ndamu ugu etho kuna thrombosis irari kwambiria no kunywa ndawa cia clotting ugakisha that medicine ira circulate all over the body uniformly kwakisha iwita mwaka naria clotting ere kana thrombosis ere kana embolus na kwambia kumithiria ugu ntira muntu ni athia a lot of mazoezi arabu muntu Eta na mbere daktari mazoezi ya yari kono ntumbo na asia thrombosis kumba kiwa ntumba kuthambira ntumbo asio na tudina rina ya thrombosis actually tula muntu etho temenyereti wetana maguru wetana maguru kilomita itinyirite 3 ontuku bubonge ntira muntu avoid the risk physical exercise tia ustrain sana etho no kumenya utemuchethie kana utea athlete tia ustrain sana ta muntu ro amenyerie uthie mazoezi ma ukamenyerwo ntuku no ite kwa gym akwa mazoezi from the right to the heaviest na ngaindo azu kana the trainer akethirwa agikungaindi uro kathithia from the lightest to the heaviest ni kwakisha mwiri waku ukwithwa kiregulate bwega circulation ya ndamu utibatere gwita swim by the way nundu weta swim you can easily be drowned kana no ite runje rutike ukiria nyana utamenyeretie na tenende muntu omba kuriria thina daktari thina ya thrombosis muntu atiomba kurigiria but ni twira muntu kuintomba kwithwa gitumira iketho ikiongera ugwati tarimwe kunywa thigara untwira antu ekana into china that tar of the tobacco nundu chiongairo ugwati that nicotine ni ongairo ugwati twira antu in general dawa cia kulevya kwe uja Ministry of Health iguga into ini ile yetu Kenya ndiguru ya Kenya nundu no irete mawati jamwe teje ya thrombosis bubonge twira mundu etho kwithwa na kathina burani tiga kwenda gwita cibitari kwigura ndawa itakwenda daktari akwandikire ndawa tumira only prescribed only medicine POM mbangethaniria over the counter tari tu panando no itogera muntu akemist akwendina kwenderia tiga kwenda kwigura ndawa sana muno gure emergency but pandai takwenda daktari umwire ndeuja 1 2 3 ndatanda gura ndawa eji na ndende go 1 2 3 ni etho kirigiria etho ni thrombosis ira kwambiriria daktari aka notice mapema complications ile kusema kuyana na thrombosis kana kumata kwa ndamu ria kwathithika ndene ya mwiri no kurete muntu etho kwathithika ndene ya ngoro no kurete ativeria na ativeria ni kwitha ngoro ikithwe kiringete gwegania ndamu ndene ya mwiri ire bate kuriunga mwiri-ini ou nerete ativeria mwisho ativeria ni rikagiria ikandia carest kana ngoro kumbwa ni ngui karemerwa buru ne karugama etho thikite ndene ya kintu tambiwa that is a vital organ na pengine etho ikiangatania therino atari ikiingana buru nikumanisha mbigo ete watandamu ire na nutrients and other things ja wikenau na mbigo ne batere guchunga ruko ou no mbugire muntu akambire kuimba mwili na akethwa ena thina itagwa indima na kaire akethwa te kuruta runjura batere kuruta mamwa batethwa bakiuma na volume ire batere kintu kingi etho gwatete ndene ya arteries and veins chikagia ndamu na kuyukia ndene ya vital organs ta maori itema ukamanisha etho ndamu ile gwitete ni artery
iria ikuyukagia kuma kwi gitema ikie kwi ndene ya ngoro ukethwa kuna thina nutrients ye ibate wigwe ni ndamu itikinya ndene ya ngoro ni wiringwe chiete kuri the cells ou muntu akarikiria ena thina ya kwithirwa ndamu yerere mwiri twawe itina the proper nutrients ethwa ni kindu ta mauri the lungs muntu akethirwa nundu nale no ruo thitha gucenjania no ethe etanau ya joka circulation kairi muntu ethwa tena ruo rwakugana ndeni ya mwiri ou wetha muntu no atutige nundu wa kwithwa tena ruo na nukwa na pandu ali breathe normally but mwiri utigwata ruo nundu already ndamu ni twikire blocked ria itete kuyukia ruo na ku expel the waste carbon dioxide and other gases muntu no ale mwenye ngui chiawe ndo pengine ndamu ile wete litainkai kwi sehemu fulani na etho ni brain network impaired muntu kona mwaka kwa mentally impaired mathenta jau ni ja nuntu bwa thina jwa thrombosis no to madada kare twere ugibwa kugo muthio kone thrombosis ndambe ndakwira kaliba meru ni ati mirimu ije twaragiria ja TV niji ni mirimu ya tumba gutetheria andu amenye ati mirimu iji ni uja negatritwa ura wata thina front ya thrombosis ira wata thina ta cancer nundu kuigwa meru pando ni tongoretie na cancer tira muntu ita sibitali mapema tia kwenda gwikara murimu wa kunja niwo withwo gitritwa no kenda kuona mundu ta Dr. Mati no muriungire ndiko chionde chianji matatu Continental Hotel kana karene nawe na njiri ya thimu na mbetha ntu ba chuka nda barugure clinic ntu kya wetha to kana Wednesday igulu ya Ketia supermarket room number M15 iriganitie na Saiba weta iriganitie na Saiba mwari wandikuwega M15 turugura ndiku ya Jumatano akika na Wednesday namba yakwa ya thimu ni 0727 146 017 0727 146 017 Airtel ni 0784 143 578 0784 143 578 Ibea sana daktari. Mlediri wa Meru TV hau nyote kira katanta ntuku ya duare hidra wina kaita kakea betawa sharing babu.